Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sini umat sallam lebih memuarek si matahari masaifum wallahu ta'ala engkai hadir. Alhamdulillah, sukruki mampoji tenrigangka lauri sese arajangan nafung wallahu ta'ala nasabari pung wallahu ta'ala si mata onrotak melau tulung nan niya melau adangtung si matahari yang lauri pung wallahu ta'ala wamangide nan lepas sakit pigawi anu majae yang kairi watak kaleta nan niari sininna amala majata nani kadiga tau iareng apati ruang rifumullahu ta'ala de gaga mulai papusai nani kadiga tau ipapusai rifumullahu ta'ala de gaga mulai marengi apati ruang masabika de gaga puang isompa sanadinna humullahu ta'ala simata masabitok ka makkada Nabi Muhammad atanna humullahu ta'ala sibawa suro malbina makotoba paiman salawat dan niya papas salama masa lauring kepangluta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumpul lolona sahabat-sahabatna dan niya sidi umma sallallahu yang kaya maceri dilattu asso apolina kiamane terima kuan naro mapa sekari di imanan sibawari alaiku pada ipasuku takwa ta'rifum Allah ta'ala dan dia pada tulusi wi parentana maka dekung Allah ta'ala sini tau ya matapo sini naja ko matawrifum Allah ta'ala dan dia mupasuku takwamu sibawa aja lalu mate sangalinna ang kakori lalanna sallange narampai tayo pong Allah ta'ala makkaday sini tau matapo sini naja ko matawri pong Allah ta'ala narek ko mapuada ko apuada ko ada iya tongenge pasti nalalangi iya ro napede magasingi matu pangko kemu nan niya nadam pengetoy dosa-dosamu naniga-niga tau maturu lauri fong Allah ta'ala si bawa suro malbina ina tau mapulang kemenangan batoan
Sining umma sallam malebbi mamuarek si matarima sayfum Allah Ta'ala angkai hadir. Pakutana nomor 2. Tungke tahu maturi itanai rilalak kuburukna ya naritu makkada niga nabimu. Rimakwan naro nawajiki ki tungke sallam untuk naisengi yar gana rupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya naritu alena nabitta ya sengi Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib, termasuk keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Onrong ancajianna Mekkah mancaji Nabi pacapureng waktu narapina umurna 40 tahun. Nainapa na sampaikan ngirisalana pung Allah Ta'ala 23 tahun etana. Alena nabita lesu pammasena umur 63 tahun. Ritujunna kota Madinah. Wattunna nafas sukuni yar kana sempurnakan ni pung Allah Ta'ala iyai agamai. Lauri alena Nabi sallallahu alaihi wasallam sibawato ummakna. Sining umma sallam malebbi mamuarek si matarima sayfum Allah Ta'ala kaya hadare. Reisengi yare ga irupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depa nasuku rekorisengi bawang asanna makkada Nabi Muhammad suro malabbina hong Allah Ta'ala. Yare ga ya pala apla mi bawang asanna sumpul lolona si bawa sahabatna. Tapi risengi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia naritu risengi tugasna sebagai rasul si bawa risengi aga kewajiban tak lauri alena Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Umma sallam lebih pengallahu Ta'ala purana utus di alena Nabi tak lauri idi tiwi apa pasalan ya naritu pasalan nomor sedi tiwi parenta pole di Allah Ta'ala supaya idi ipajokkai yare ga ijalankan ni. Pasalan nomor 2 tiwi ipapesangka yare ga larangan pole di Allah Ta'ala supaya idi ibelai. Pasalan nomor 3 tiwi kareba pole ri Allah Ta'ala supaya idi itepekiwi yare ga ibenarkan ni. Pasalan nomor 4 tiwi tata carana ibadah pole ri Allah Ta'ala supaya idi manang beribadah ki kufung Allah Ta'ala papada iyaruna tiwi. Rekomaturu ki kualena Nabi tak sallallahu alaihi wasallam rilalena iyai apa pasalan berarti idi manang pada hakikatna pada mui kumaturu ki rifung Allah Ta'ala sabana perintah papesangka kareba si bawa tata cara ibadah ia naritu boleh motor rifung Allah Ta'ala. Sedangkan tugas alena Nabi sallallahu alaihi wasallam ia naritu mapaletu mi bawang kuiri manang. Maka rifung Allah Ta'ala rilalu kuram melebih surah An-Nisa ayat 20 mayyuti'ir rasulah faqad atau Allah betuanna naniga tau maturu kusuroku si tongenna papada itu alena maturu rifung Allah Ta'ala. Sining ummat sallam lebih memuarek si matarima sayfung Allah Ta'ala ungkai hadir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia naritu surona fung Allah Ta'ala ia tiwi parenta pole rifung Allah Ta'ala. Alena Nabi sallallahu alaihi wasallam napalatukan ni ia parenta ri di mana supaya ipajokkai
situru pakul letak yarega sesuai kemampuan. Narampe Nabi sallallahu alaihi wasallam rilal di hadis riwayat Muslim. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Batana sibawa sininna aga iya uparentang ko sitina jay mu pegau isituru pakulem. Na parentana ko Allah Ta'ala engka dua rupana. Ya dari itu wajib sibawa sunnah. Perlu ipaham malagga makkada. Iyai amalang wajib narekko idi tungka tau nasalaiwi ya regade na pegawi madosa ki. Contohna sumpajal 5 waktu. Majuma ya kudeta malasa. Mapuasa ramalang. Haji untuk to mampue. Pakai jilbab untuk makun raya. Mapasu seke dan lain-lain. Ya to sia malak sunnah nareko di tau de na pegawi dek mana madosa. Contohna sempaja sunnah, puasa sunnah, umrah dan lain-lain. Nah iya mana perintah ipegoi sesuai kemampuan ya kasih turu pakul letak. Nareko malasaki ya kude yulle masum paja wajib tetong odi mokki tudang. Makkoto paro nareko set di tau de namampu pegoi sumpaja berjamaah ku masjid nasabak malasai yare gade gagai kubolana de nama gaga masumpajang kubolana yare kulauna. Makkoto paro nareko set di tau de namampu mapuasa ramalang nasabak malasai yare ga loi jok kamabela odi muana sedei kupurai ramalan. Sini Ummah sallam melebi memuarek simatari masihkum Allah Ta'ala kaya hadir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surona fong Allah Ta'ala yattiwi pappe sangkana puang Allah Ta'ala. Yarek larangan. Alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam napaletungi pappe sangka na fong Allah Ta'ala riidi manan supaya ibelai. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim mana haitukum anhu fajtanibuhu. Aga ia upe sangkangko pada engkalal ko belai. Napape sangkana pong Allah Ta'ala engka dua rupana. Haram sibawa makruh ya naritu makruh ibenci. Pape sangkana pong Allah Ta'ala ya haram nareko ijamai madosa ki. Ya naritu berzina, riba, membunuh, makbele, giba, icarita itu lainnya, makdoti, masandro, minum-minuman keras dan lain-lain. Ya to si makruh nareko ipegoi na benci puang Allah Ta'ala. Tapi dek mana madosa. Dek mana madosa ya kui pegoi. Contohna manreki anu iya makbawe. Makbau kutemue. Bansanana jengkol, pete, lasu nama mata. Makotobaro nareko manreki menung sandre yare gatatong makrumanan. Matindro sebelum masumpajang isa dan lain-lain. Nah di mana tungka seleng supaya isalaiwi yaman ngero pape sangkana fong Allah Ta'ala sibawa matepe imakkada fong Allah Ta'ala dena larangi sangadinna rilalenna yaro engka hikmah sibawa engka ade cengeng untuk rialeta. Kadang-kadang engka si wettu reisengi hikmana makkotoparo. Kadang-kadang engka si wettu dari isengi hikmana. Ya narasi kira-kira walali sekatoba rilalang ya kesempatan melebih memori pamasai dan dia pengiringan tempat petun Allah Ta'ala
nafata bollo li manu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum walil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.